ولی بینرانش خو پروسسا چارەسەری ئەوە کوونها بێگومان لە تورکیا هەیە جاریە دەسەڵاتدارên Tirkiye ve prosesa Tirkiyeyeke bêtîror tê binavkirin piştî ku baxşerî daxwaz ji Öcalan kirî bêguman biryareke wesa bide PKK xwe fesilkê dîte dît li gor biryara Öcalan PKK xwe fesil kir mijara çekdanînê jî dest pê kiriye heta niha jê li gor tê dîtin gav baweyekî kîsaleyê birêve diçe gavên cidî nehat navetin. Gelo di vî çerçevî de eger komisyon sibê li gor ewa tê te dîtin dibe ku biryarê bide komisyon seredana îmraliyê bike. Eger seredana îmraliyê bike wê çi bê guhartin gel wê tiştê bê guhartin wê proses berevkî ve biçe berhal ev mijare hat mijarên din jî dêt gel li mêvanê xwe hêja birêz Profesör Doktor Abdullah Kran akademîsyen ku niha li stûdyê mêvanê min e. Doktor hûn gelê bi xêr bên. Carinan basê rewşê dikin lê wisa stûdyê nebûye wisa xweştir e dîtir behsa vê pirsê bikin. Belê keremke. Ev pêvaja çareseriyê. Hinek caran hîviye dide, hinek caran bêûmêdiyê dide, hinek caran daxwaniyên başin, daxwaniyên tundin. Wê sibê dibe komisyon biryarê bide seredana îmraliyê bike. Bi seredana îmraliyê gelo bêyete dî çi bê guhart? Li gor bîr û baweriya min bi seredana îmraliyê wê gelek tişt neguharin. Çünkü yani ev demajoya ku salekê berê di cotmeha sala çûyî de 2024 da dest pê kir. Gava ku em bi tevahî bi awayekê giştî li demajoyê dinêrin rasta ku aliyên Kurdan yani bi taybetî PKK tu dizanî xwe fes kir çekê xwe danî ji ser sînoran vekişiye û bi rastî ev gavên ku ji alî PKK ve hatin avêtin gavên gelek radîkal bûn gavên tedî yani ev gavên wisa bûn ku rêxistnek wisa zû bi zû heta ku tedî lehevkirinek û lehevkirinek berbiçav somut dibêjin tiştên xuyayî li ber biçav tune bin gavên bi vê awayî bi vî cûreyî nabêjin. Ji bo vêyekê yani ev gavên gelek mezin bû lê li hember van gavên ku PKK avêtine mixabin heta niha pêşveçûnek ji aliyê Tirkiye ve di warê çareserkirina mesela Kurdî de heta niha tu gavek avêtin. Rast e behsa guharînan hin em bêjin qanûnan tên kirin behsa em bêjin destûrname tê kirin lê hin kes dibêjin ew ê hin xalên destûrnameyê henekî ku bi te awayî ew ê dest nedin kî ew ê guhartin di wan da çênebe. Ji hêra diva aliyê Tirkiye wek ku min got gelek gelek dereng e wek cara pêşî ez wê biryardarî û tedî em bêjin wêrekiyê jî nabînin. Mesela di serdema pêşiya sala 2012 û da em zanin ku Serok Erdogan bi rastî jî ev înisiyatîfa aştiyê wê hengê wê wextê li ser milên Erdogan diçûn û Erdogan jî bi rastî yani jiyana xwe ya siyasî jî kir rîskê û gavên gelek girîn avêtin em bêjin peyamên gelek Kurtan çawa ku tu dizanî sala 2013 da Birêz Mesûd Barzanî li Diyarbekir hat Diyarbekir pêşwaziya wî li Diyarbekir kir ez bi xwe jî wê wextê li Diyarbekir bûm lê di vê serdemê da tiştê herî balkêşa wekî ku Dewlet Baxçelî pêşkişiya vî karî dikir û em dizanin Dewlet Baxçelî ne şîrîkê hikûmetê ye tenê em bêjin piştgirê hikûmetê ye. Belê kevata ew jî ya cihê serincê bû Dewlet Baxçelî ku yekî ji neteweparastiyên tund e li Tirkiye. Pêştir İsrail her te kesekê behsê Öcalan jî kirbû bi xayîn binav dikir. Gelek daxwazeke ku Öcalan bête bidarvekirin. Niha gelo bi vî awayî dibêje eger komisyonê çi ez ê biçim û bû Dewlet Baxçelî 108 plan hata guhartin beramber pirsa Kurdan. Niha Dewlet Baxçelî bi rastî jî guharînek heye di Dewlet Baxçelî de û dixwaze ku tedî em bêjin kifşe ku dixwaze ku Dewleta Tirkiye jî bêyî ku bi derengî keve hin gavan babêje lê helwesta Dewlet Baxçelî ya ji bo çareserkirina mesele Kurdî divê bi awayekê giştî bi awayekê gelemperî em li wê binerin. Rast e di meseleyên etnîkî de çil bêjin li em bêjin li Afrika Başûr jî wisa çêbû li derên gelek derên dinyayê jî em zanin kî ku heta ew partigirên rastgir û neteweparêz destê xwe nekin birkevir em bêjin xwe nedin berbar meseleya çareserkirina meseleyên bi vî awayî giran zehmet çê dibe. Loma li vir jî eger Baxçelî em bêjin di vî karî da înisiyatîv girtina Dewlet Baxçelî tiştek bi rastî jî gelek baş e hêjayê pezindanê ye lê em helwesta Baxçelî ya ji bo çareserkirina mesela Kurdî nêrîna wî ya li ser çareserkirina mesela Kurdî em zanin kî ku helwesteke zêde hemêzkar nîne. Yani taktîkê gelo li gor pêşveçûnên ha ew guhartên jeopolitîkên deverê bi rastî kifşe ku ev mesele ji mesele tedî em bêjin Tirkiye vê meselê di çareserkirina vê meselê de wek meseleyeke navxweyî dibîne. Ji destpêkê ve wek meseleyeke ji alîkî ve wek meseleyeke navxweyî dibîne naberkarek tune ye dizanî yani naberkarek tune ne dewletek
نه ام بیژن ریخس نک سیویل دنا ویکاری دانی نه سبی ام بیژن آلیک جوان ویکاری ها خراب که امی نزانن بیکا گلو کیجان آلی خراب کر مثلا آلیین کردا تشتک زانی گاوا کوی سردمی 2024 دست بکر یعنی اگر از اف تافل تشتک هات بیرامن اگر گلو آلیین کردا ام بیژن به نابرکاریا باشور که ام دزانن کل واشنطنی للدنیای وک حکومت کردستانی وک حکومت که مشروع و دموکراتیک تی زاش کرین بانک ام بیژن مثلا پککی خبره کی بشاندا جسروک ترامپ را باتا گوتن کی که لسر ناوی بانک بناوی دونالد ترامپ باتا کرن دونالد ترامپ بگوتا که اوی پککی پارتیه که سوای 40 ساله یعنی ترکیه بدولتها بحكومتها تركيا رد ناف شر دا او دما كان نزكتا دبج الشر برده و هيزين خوين لشكري جي سنورين تركيا بكشينه امجيد خوازن كنت اشتيك نابرا كرد و تركادان بيك ورا بس ام هيفيدكن كو تركيا جي دبي چارچوبه دا بالمافي بنگهيين كردان از بك اگر بانك كي وسا بدوي سروك ترامب قنباتا كرين مثلا ايرو او امريكا جي دوري باشي تدي او بيز دم اجويا ها وانتشتي كو تشيدمن او بشو باندا ليه مخابن تشتكو ساكي تشينا كواتا دكتور يعني قالك جاران اف لغور بربسين تركيا بتايبتي اوين سرپرشكا في بروسيسيت كان چاك بارتيه بچما هبه في بروسيسي بي ياروشاوا كردستان يجي جريددن مساله تشك دانينا هسه يجي جريددن تاشان اف علاقه دار دجلوان بيج بچني كل ورهنا سدي ست نها هركو دم اجو پیش فادچه ام دنيرن کی کو ترکیه وک شرطکی وک مرجکی سرکه پیش خستنا و دم اجو به روشا سوریه و بروجاوا و گریده دبیجن کو خودینه گراوی بانگا کو سرو یعنی عبدالله اوجالان آواکاری ام بیجن پککی کریه بانگا چکدانینه جبوی کردن سوریه جبوی ام بیجن هزین سوریه دموکراتیک جی در باست و اوجی یان چکی خودینن و با اوایه کی انتگری ام بیجن دولتا سوریه ببن بانگا که بوی اوای بندمانیک بوی اوای هي براستی ev وی وقتی نشان داده که ترکیه وی شرطی ها داده پیش و ام دزانیم که اگر پیشوچونک دوی کاری ها دا حتی ها پیشوچونک براستی جدلو جان بدست نهات وخستن صدمه سرکه مثلا روجاوایه كواتا قالوا تدبيني اف برسا زيادة برسا مجرد شك دانيني وك تركيا دي بيجي تركيا كبيتي رو في برسا وغيري بتعلقات ببرسا كردان وزمان كردي وناسنامه كردان وغيري داينه حتی ها يعني اگر يعني البندمانيه من او بوكو روجا کو پککی ام بیژن خو فسح کر و چکی خدانی هنگی نخوا وی وقت دولت ترکیه جی به تایبتی د مثلا ما فين زمان دا گاوه کی باویتا ام زانی کی کو مثلا کردی یعنی ل ترکیه براستی جی تشتی هری سرکه اسیمیلاسیونه و ما فی زمانه ما فی پروردهیا بزمان کردیه مخابن حتی ها جدبین رایدارین دولت د پرسا چاره سرکرنا مثلا زمان دا ستاتوی که زمان کردی کو بیکا حتی کمیسیون یجی آمدن به گوداریا دای که ناشته بکه کو به کردی داغوین اری تعمل تنه بوکو تدی ام بیژن گوداری به کردی دکتور تو یکش میوانین مبس بوی بله قربان دا روشالات نوین عاشتی واسایش لدهوکی راستن کو به یکش قربان دین ورچرخینر لروشالات نوین تایبتی بو پرسا کردان ته حساباندن کومازن بر پسین کردان سروک بارزانی که ساعتین دن لور گوتاردم تایبتی جی حتی بردف کدام پارتی بحث گوتارا مظلوم عبدی دیگه تایبتی جی بو ترکیه کو دخوازن پیوندین وان دیگه ترکیه پیوندین جیرانتیین باش بن تو وی کی چاد بینی گلو از وی کی گلک باش بینیم چونکی مظلوم عبدی بو خوشی هات د جوینه دا د کنفرانس دا پیوینه کیر از خوشی روی دری بو خوشی گوداری کر چا کو ته زانین نهات تگلیین ترکیه و روجاوا ام بیژن د سلاتیا روجاوا د سال 2012 13 حتی سال 2015 تا جی هبوس صالح مسلم بو خوشی دا چو ترکیه لوما حتی ایرو ام بیژن جروج آوا لهمبر ترکیه ت ام بیژن نشدتک هيا و نجی کسی کورک جوی دری آوید ترکیه گله تو گله کی دین آلیه کی کورک جین آوید نه و ام زانن کی کردن روجاوا دخوازن به ترکیه را وقت جیرانک ببن جیرانک باش چاو کو ایرو ام بیژن باشور به ترکیه را جیرانتیک براستیجی باشد که چاو تو زیج دزانی ام هموجی دزانی که گفت دست پیکی دا هل وسط ترکیه لهمبر باشور نه هل وسط که باش و نه هل وسط که همیز کار و لیپشترا بسایا آق پارتی مالا وی آوا به سروک اردوان دما عبدالله گل و پیشتر عبدالله گل سروک اردوان اف سیاست گاری ایرو امزانی که کتیکلیین باشور و حکومت ترکیه گلک باشن گلک به پیش کتنه هر وها
ام دخوزن كيكو وك كردكي از وك رونك بيرك كرد اقدمز ينكي اتخوزن في فرسندا كو جبوي باشورات ناسكرين جبوي روجاوا جي بي بيت الناس كرين قالوا تنابيني جبركو سياسات حتى اردوغان جي بيجد نافا سياسات شتو شتيك مستحيل لينا تدبيني وين روجك بي هيوندين روشابا ديال تركيا صايبه از باورم ويبه چونكي يعني شرط مرجين دنيا في يكي امبيجن دسبيرن سياسات تركيا چونكي نا سياسات تركيا كل روج لسوريا دولتك اونيتير جنوبا افاب اف سياس اف افري نترويه ام نايه يعني اف تشتك اف قبول نابه يعني چونكي يعني سوريا ولاتك وسا كي كو غافا فرانس زاد دسبيك دام بيشتي امبيجن شرجياني يكمجي افا كرين وك خواستنكو امبيجن دولتك كو جي 4 5 6 دولتين جهيكن لسوريا يعني دولتين بتشوك بويا وايجيكن شيكي يعني او ديموغرافيا اتنيكي ويا دينيه سوريا غافا كنت دي برهدو نولاتك وسا كتيب بكار بالفراهاني لسر هيمي امبيجن اونيتاريزمي اشتيا كي بيك بيني ولاتا كي امبيجن بفي واي افابكي اف نمم كنا دكتور اما بحسي اك بارتي يمكن تديت حتى السيد سليمان ديمري اللي دسبيكا صال النوطان بفرمي يعني لتركيا ويا كم جار يجي برسا كردان قلت هي بباوي كي باش تعمد قلبي برسينا كر بشتي 2002 اكبيات كي سردا صلاتي حتى ل 2009 بروجي فكرني بريه كردان دا عمر چلی سرپرست که دنوا پارلمان ترکیه دهات بو مریت 2013 15 یعنی AKP تایبتی جی اردوغان پیتر هر کسی که نزدیک پرسا کردان بو و نهاجی بگمان هیوین کردان هنه کوی دی باوی که جدی تر نزدیک به و پرسگیره که کردان پرسا کردان لروشالات نوین پرسا که جدیه لسوریه هي لروشاوا هي لباشور هي دبل لروشالات به و ترکیه جی زورترین کرد دنوا جغرافیا ترکیه دادجی که پیتر هر ولاته که حتی اکرام رهنده که دیروکی جی که برچا بگرین ترکیه پیتر هر ولاته که دن دگل کردان علاقاته هي تبي دي سر دمكن ودس بكت قالوا بيجومان تركيا نها نفوسها كردايا هريب مزن يعني جار آليين امبيجن ولاتي كردات بيجي هر سي برچه نفوسها هر سي برچه بقاسي نفوسها كردان يا تركيا نينه وجيران تركيا نجيك كرد ده هر فالا بيجومان يعني ناسدو 11 كيلومتر امبيجن دمرا تركيا وسوريا دايا دفيد ناسدو 11 كيلومتر هيدا سرانسري وي كردن امبيجن سينوري عراقي وتدي امبيجن ين باشور هر وها سينوري ايراني يعني جي حزارو ازباورم حزارو 605 كيلومتر سينوري كو امبيجن تركيا سينوري وين روجلات بكردان را تركيا نچاره مجبوره كو چاره كي جو مثلا كردي رابينا او دو سردم داجي ادي او بسياسه انكار و اسيميلاسيون تركيا نكاره بسركبه تركيا بي او كاري خوشي خراب دكه تركيا اگر مثلا كردي دا براستيجي غافين بوزيتيف غافين باش بابيجه براستيجي اگر كو كردا وك براب ببينه وك براب بحسبينه از باورم كي كو تركيا دكاره براستيجي الروجلات نافين ببا هيزكا حتى دكتور حتى كردا هفسن جاهزه لمتروبولين تركيا جي غارتيا لاسطنبول اوي كردنجي خانه دينا بدا صلادا لان قاير الازمير يجي كاف ابا بخوجي تا كان بيش خاطر بيقوم 6 مليون زيتر من مثلا كان سال بريد قوطارك خدا دست نشان کرد که 6 میلیون زیاتر نفوذ کردال استانبولی هست. دم پارتی استانبول 12 امبیجن مبوز دارتینه. یعنی چون افجی راستیه که یعنی افجی چی نشان داده یعنی او ترسا ترکیه او بکو مثلا سال برند گفتن که او ولات جفدو پار و او کرد جمع بقتن او بفارن نه یعنی براستی نه او روش تدی امبیجن نو سایه سانه چون کی نفوذ کرد و ترکاجی با اوه کی تکلی هبویه یعنی به 10 میلیونی برکی زیاتر کرد امبیجن جی سینوری جی دروای سینورین آخا کردایا دیروکی لدروای سینورین آخا کردایا دیروکی یعنی لدروای کردستان دیجین افجی راستیه که ترکیه با آوای کی دستی ترکیه خورد که اگر ترکیه براستی جی بغازه چاره که جوی مثلا رابینا چاره که تدی براستی جی وقت مگو لسر هیم امپراتیه ببینه. برئيس بروفيسور دكتور عبد الله كران سياسه المدار واكاديميسيان باكوري كردستان قال سباس دكتور يرو الاستوديو ما في نقاش اكل سباس لكم سباس خوش مالتا زور سباس قال بخير